tab yurlam mal ya garban yur ya mal okay tab yurlam mal ya garban yur ya mal bla yes which means that ti yutaba de viel garne soja ngon fore kamo ngumala dem ko to song tambala akolam baniranga dunya ngo akolam banga ba te yuruma amaka yo banyara la ya yelo okay chekati azan pawte banam na zadu ngunam duka gase enti hawi ko puni kati akena te jinjimo puni nete zan fan dem benti sambana namkedi jimo kati pilu bol inside tamale na yi ko puno mam mi agbo jimo yanzan lati yan yulum boni abu mwas te mi an nga yi ko kanon sokson kamal ti beautiful sister to do money zon one-on-one interview yan yele came from Milisha manya that time yes ndi tabani introduce ta amama yela on so here palge because opando man pam biagoni she's pushing and then karana necessary netizaha tap song la ni roma ngunye gifted tima chekan no marahabi piana to do mo pune sister marahabi gomna wow zone to the caminage no mama I'm so happy because I've been seeing your stuff on social media and then TV Zoom and radio stations so to listen to be somebody kabono bang ngolenye gifted tima nyala lala gifted tima ngoma stage name mbala okay foi kan lafsi abwaguma nain fuhi suluma zasa na bonku tataza na bogum alzamshel tamalati di zonga tafsir ngoma kalam fuhi aminati ma zasa ninku pangdi mang nto yire te folone suluma bangtel nan da ben ya shanga ni ben shanga tentu nang ka jahuma chang bi yalan ka pa to gifted mama stage name mbalama ama full name le nyala Abdelmajid Fatima nyala ngun nang di yeto atamal si en asa yeto atamal si ma gban la nyala ngunye professional teacher wow kubjela nkunyela nguro be karmaya wow okay that's beautiful so how long ka point mama like ka nandele boli inspire nang the pune because manito any is like it's difficult here ka kunya nya ka patab nang de yila shaben waka ba wara ka inti decide in anang the point like boli da inspire nang the pune okay to the inspire mama nya makama silmingum bunde ben sha'ano calling okay kama nawin bolana nang ben sha'o definitely ayin telemaza akaborni anangle dukunya la passion and me da chilegla nrabi college training college man kanda ibe nso mi gbanda mali gombla de point rai o videos ka o dai me wuhro ma kay no oninyam onang da ben ya shanga so kan lirlema kar inspire ma pam ara li gombla na na dunya shan dra kunya la kamati shinyelni nya shanga dead nang da so din ko da tu zo ko mal nang da so kan ku zo kan gumdele pam so ku gumdele mi karti nso mai makamanti tudun wana allehi da mala bi pomble ban nang dele of course to mai bukata pamni o mi da dalan karapam so mai bukata pam nang ba kuyina ngatu nang dele inchaka suluma gbadire danfani so din danya nepchile so tira ko mal SRC week celebration Jimsa Handnova be program shekar ku be out of shukuma na ba ndatu zo ya pam kan nang dele so kan gara ku sabra from sabuma kam til recordable from recordable okay that's beautiful so how long ka pila uncle pile de yuma lambo ti ko ambourse ça azantel mi 2016 mambala wow donc on a kazon wow 2016 ma campagne ama la sa ma zanra nang dele nyirbu da bam nima nyirbu da bam nima pam cause da na bu drana nye bam pallet nyirba so nda ku zo makanda kama dinyala events ku belo shele ka bazanga agbanan ka agba ya hamang na kan nyirba nya but 2019 kare drop the ya di polo pam ka so kampa bangle and then 2019 mami nda ku gayo mbi Facebook bono ni ti baba
T Baba. Okay. The video director. Okay, yes. So through Monica ntunya opportunity recording project shell because nda Facebook ma kan da nyu so kasbo razela studio shell ne kan subo ko ma no oni lala studio ma ne revela gumane kay o yenye ne mal project shell karabor nan ka ta record le ni mane ko ma no ay ne ka problem ne ndé mu number wa kana ni mane so ndé lo number ma nkolo ko tama direction kan chang lala studio mane and sound engineer ma yulenda mbondi flames beats flames kumane so when that recording first project tama so the when na first project 2019 marker I recorded them 2019 marker recorded wow so same thing kalang ma video tele la 2019 ma be di nyanga ka ma videos anti la first project ma so nara recorded le ma kar di nyanga kan ma video tele ko nara recording kat tezang la Biden ka nyirbu tele zapam so ni ma ne mi gwa kandala nya team bang support ma ko branya la video ma sorry audio ma kay ma no onene number shama nara gel pam nara ma bukata pam ni ba create profile tama kama Facebook account katitu kanyi blog atama so lele nyirba yi ma nkutu tambiya la halne zo mimba na kujan ba MC Mini Prince Barak ni velo la kamfuro ba so banan tabro song ma ban mi nda yi mana so lara project ma den da nye den sane lara first project ma time rabund la time dranya den yala inspirational piece ndanya kan nan it's like a feature so de pune be la den ma konko den san ka fichi don seulement so dans sele den ma mi dranang la 2020 manda ba 2020 manda ba so two projects kan da nan the 2020 ma den kana fichu kamino I mean don sele den ma honestly un feel le pam anytime kam kan there zo ya kama biane ya sister station sheben Sagani TV asbanda na kwan don bihre ka bugba pahle ba kare dinni ma so ni ku non de puni verse biala zantima ka min solo ma zakati injo yanto tili okay so the changlang an dunya bjaram zira an dunya binchara an dunya yil tampuli wala zirbu laham kobga paabanda zingare faratu tang no ko yil pierle ka ganda bor la pabishi wala ci yil no ko wonzerle ka ganda bor la pabishi ka malmal tile piana ka biyal ne rabusum da paba am ci tang ban katam ci matam paawuni paawun wadin yel muni de bobre sapa kana niti yisi zani inci an duniya tun talni kacin to ku tafakkar no wahalala nayin malgana wati jilma zo dama pakan male paka zan bosi pajin malpi panyala na opini wow that's beautiful lo cheplo an kulna ma ay to awur kama ipaba to intelishi it's like it's difficult for you people so unko nzana meduntam ka bo habogu since I'm pilgi maybe point mon nambo like will challenges them ka are facing maybe regards to media be ankule and pass so ko tap son craft moma challenges to be anka are facing mami be shaka man nan donguna baliana tutile de koto mal challenges yim janme and le challenges ma de man la sanin yele karpirana nirta experience din chaka azuma to chan ven yalanga so challenges pam da jane bale nira na tu pille rabanan Allah hazan tama domini media ma an ko nya kasuna tapson agba rana ribanan easy so tun kanna ka bapa bang dini ni sen ven yalanga ka baba papili tapson hadra chama banyiru pam da mi taban ma walgamsum kama le yila mini to atamal some poetry man yibu pam da ba mi de walgamsum hay surati nya video shele kama na antu zo papili yila papa yeti karaze nan lan love in yelo kama o ka explain to o ka yila mbala ka
to din num zama din dai kunye te challenges ama fun fo ma media num ma tap song ma pa ya halt ndai mpilgwa adulana mpusu yilmo Mr. Sommer onda be diamond ora tabr song na tapa be shaka ma kumala ka kolo o ni project shell na mala zo kan da bore tab song tam kam interview ma ibjanon ta kana kulanci mu mangwani um fushir le sham din cha adira dan fani so den nam la challenges ma dan zada kunyala de nuru songa kazu akutu bibin na kabanyale kanyarle Allah sha kunan da libje with time kananya den ngona munafici bwago nyele kapa munafici entoti bipomble so onendia yila and then kuda yina te fablere maybe tunkuri yare to ashemo o bore media space mo sharp songs men then kab bo bonde bo muno malhala kan taba before kab na song agwaza hanye pa kagwaza borti media personals mo songs in your experience anamin ku witness it for once like somebody trying to help you and then before go and help one or was a boiling in better trade. Well, money yabangu yara man najin office lala and the permission of janba te ami ngo kutu ba mi tibja haguma be tin yara ni shangama de shanga jan de var serva ba kutu jela lala ita okay ai niku malban sha'anin nan muna yaman din yara man to nyar lala son sama pa mama dilan hankali being nyar pa lala fulo wow so in regards to your family like are they happy with what you are doing? Be share my problem with that. Kache ayala ne so na minya ka bohane agwa papila yila. So bo pambia maybe I have to explain it to family ma zahane. An de share ma de be konko kache yila. Maybe be mi pamne to be mbanto you na kama ha pawun yila bo de bo pa ka my problem with you just because of that. Well, with regards to family mauna damuna yamangwa tabsong janpam ko bezai kunyama bali binya after afuna na money busuna palagrasham na ba fila ban zirfe utag akbang da mangpam kupang mamang ka morab jela tinya tindire dan fan tinya tente borshelma uma mi ban mi banyi ba motivate of course once karanan ka borle kalambo parazo de chala tuna mari kudan ka baza karanna ma be borle ma de chamar chu andla ni mamman ko bani yes that's beautiful chekan so haka gu into vo komo kalam so I could be a lol kam ka yunda I mean gifted man na be du kuma onyala ngunan poet ka pang no mampam onyala ni voson so you pam because manguna ntu kunye ka pako poma eren biban shanu yen nan ka dagban yuli chantoni ka papa mama chantoni I want to support because tembor shamba tebe bone tibe samba ne kanya the northern sisters I am wumdi pa huka to aka en wumna kala ban yarama ka tebor so my tinye soko o zang sembe mama ne nan sham chantoni ne oyen nan sham ka dagban mama chantoni ne to northern sisters I'm very happy with the person so I be lolokam nsuran ya chant subscribe to YouTube channel to be Facebook ya antola do it ni man check out vokom kalam. Okay, so te voko maka labna te sistema na nyela ngumbe du ngopune chekan level 104 te zanjimato la point mama always shanga like it's touching like very catchy yeka ato nyala la bachino mama so mbe lokshapulo nim kurso mbe shapulo wora be nyama ko zan hankal en yuni bi hakuma na ka creator lo to bagwa vashiram vangoma anyi bangsum no bishama foi kai malle sha buhanda yes sha zanga mangliaf shukurubla okay so manzan la mangliaf shukurubla so karachaka de to yuru soyma terma kanyare hankal parsishama ne nyar tu sabrlama so umbo kwang min kurzunama kana lanchi gwa mbebe tapshab gwa bjangwa kana nzang
palanzuya gbunma ko bishop jam bidir filar malla min kuran yaba so tru bana kanto nyare hankal partial ne nyale sabrama ne shangalam jan ya shinyalmani kan kunan lihra biyar shanga den nan da tibja hago funi karbachan vi yalanga kama mamman baku zang pahma zang tele ka sabrali katu mali injartar suluma so I mix element de zone anandia slimin dagbanle azora debemni ay nan dagbanle ma konko du ko push up loksha pulan yuna pa be maybe I uni targeted audience ma kabanye maybe pambum de English ka pambum de dagban la zo ka mix element okay to psil ku ba halin rayin psil dagban ma zan nan da kunan da pure English pure English ma kan da nan de so kata pam ta ban kamani ngwana ma batadi tuame so tade ma ituma bi shenyam ka bi yarba balle so ami borne suluma hankale labna annan da ban sha'ama da tuni a gabrele kazana ba yitwa nang dinarni min kurama na dirdan fani jipola shapo bazana dine bebe magba su kamzasa so denen to su kanzan da balle man da don ko inchaka nyiro ma dirdan fani ba amine dagban lema aiti zan le kana sa shelma de sa kare de chenven yalanga pambo because kama yesha motini kuramo min te passeron pam ku bien ba education ma ba yala so aiti zan dagban le bachin ma kana de zoom ka beterle attention so why not ka ku zan maybe dagban le ma konko ku chana izan dagban le ma konko chana nan shabo jam okay ngoni yene nan shab jam ma nyam kamani babe bang fumo tan pa be jahshel no ngata bela we in a global village ka dagba mo konku kan nan dele kan nan ma ter su kamza sa so di nan ka mbugum de dagban lo wumle okutu ngba ama azan silima summarize am borna yelben shama dagban lo mi message ngo ka zala ngo borno o yelma anyam de changla vi yelanga and lan chaka dagban le man lan zu kan lan nan de ma nyam kamane to ngona ma gba dagban le ma de man la tilabar of course ba ci shanga bjan kan nan in user mal nan dele kar kunyala ne suluma bang ay yelo ngo ka yara kama shabiyar ne yeto ase isa kam ka ko yarte ne yeto ase ka dagban ne yeto anyele ami ye ka bo hanle and yarne yeto asma so I don't know if you can add this to your craft the man the gbaza hane to and tap song maybe you can't to share purely dagbanle kalab maybe in la same version man the gbaza ha English yes the cheka un de dagban lo ko to ko por dagban le ma on umlet nage un gbaza sa de English ko no to porle mo English sinage ba mi repungum de bai ma za ba ku de bai ma do be okay with that but the lane the to dia la repam because ma de bana challenge no kunyesha bala I recording kalen shoot video ma yesha mo na za la paya so to come na recently the mala current project the peace I preach their peace. Is it because of the election mozoka preacher peace ma be den zoka yenana la latest poet mo okay so I latest poetry mama is centered on peace dinyala sudo ito kariyara mami mina zasa mini TBP go saha katebima bere kanna and the ben mami ni min tamben sha zo nyama kamani I nyanya ben sha adin ti chana karre mali amfan na tu suluma ka jira fila to den da chika in yilala ito atamal semana karle ku chanti jendi tu sudo ito adam mal bukata pamneti chika sudo tito zuliam den chika bi haguma chan vi yala ngaterte duzo kan ku yilala okay I don't know ndanya la biala on TV because nda ku charna duka lala sin ma karchana it's like ara chang mate donate ben shawo you receive something from one organization or something like that in your latin ban ben yele nda be nyere full content ma so ndi be me exactly then da nang ma but one or two these days within these days it's like
adela ban sha be yin mama ta ban sha ma. Okay. So anya ban sha ma so hama sabalama. Okay. Sisa an yitu nan yitu atamal isma. Mami taban ma na be sha ma ya foi kan lapsilin ko wannan zan ban sha. Okay. In kun dai nan dale. So ko min ra nan da ma for the côté de juma nun ku bon chama kay adama bukata pam nan pa buta batali ko be sha kama nan donguna akuto zore je yinga ko tuna tarale kayna adon wadan yi languna chan tai nan dale shamma to den dani lanzang palanzu yagbani nyirba yi shaba nyinguma nyala mun chapsere kaka chapsere ban maka mun be ma min nyungun dron yira. Okay, art ko wannan da karanyala nan le shamma nyam kama yiyali to atamal sun yiyali mayal ku kan yel to mun bala ma mun yen paint leme ko nan drone yele me son ka so kam nya den chansha ni yarban shama kan mi ba chapsrongo ko mi ba piap kama kar ko inchaka do nyirbo gum nya aside on halo chap ma ba ulanye ngunan de ti aten ko to culture ma wo shanga bien ka warle donc ko inchaka nyirbo malan gum nyasem ya. So it means that you have added more flavor to poet ma ipon nang shama den chekar nang extraordinary. Okay, that's beautiful. So den katan nang ngoma so den nang ma ka o painti la particular en fond ma so nang le ma mai ayiro nguna de tuniti zang le ti sister stations ma ka da za multimedia ko nda fun nang la sheti sagani ne ma mai che katizan chanta taba katiniya ma nyama kamani banin yin media ne ma min yin media ne ngoma da mai bukata pamni bakpam ba man pam ka bazang platform shebe malma kana kulanci hali election shedan kannan piu shedan kannan ma kabato ce ka suduma male de nyirbuto biyar de to akara wuli garganda so dan sace ka tsazan lazan chanta taba tiniya no kunyi shamfala ne bakpan ba man pam kaba bangsi suhdu fumfon na de yin nan da ran len nan dan yange ya in ce ka cende ma cende be yanga so na yunala hannan lala suduma the short versions and maybe mun kubi sambane den to nan karanya yelguma punu ko yengum kadi hankal ka bang kama pibu ka zabla zoka de yina de nyala sunu bor shere ka chante pi ka lab cultivation ya bitu ko yen so dia ka tza pana. Okay, in camera mo. Yes, aden mo sa paya ni tsai zang patena sa zang temang tete tangban la fulu ni tenang yada ka je yim tsgana ti yanam tangban wo je yim telefoni ti pibu la kutu sam tenang ban yilla gana nyelan yanam tanga on ku pi nuza terle in chele labe be samle vorno sudun kul pal gana foi kat nang pibu den nang bane niran nang banyanga da butun siyasa ta'tini ya shaba ai ditun ta sa'ta tabhala kaba joli titsahnu wal sham da madinin yesu cibshali tiniyen joli katatangban watson tanan banye bi polala di yuli sham tama ince ka siyasa nam to nam zang titsaha injiligli kan yula kwanjo atarugula yarla TV remote ai tersali terchaka tamang zunyong talchi katukong sudu shali tanupum malgana lagbabo dinyala NDC nam takayula be MPP nu wabgala be CPP nam nulukuri jala be movement for change nam sakwala umma tizanya la zayini tububu nang bayini kasati titakon kwaptalla kace ka balim talbe ti pibu shale dan kan nan woni kirnan zin kile in ce ka gana rin yati yin wata tubu ndi bum de tuyani ti be suut de tuyani ti be toni so do polo kale shara sun inta bana kama Namibia, Zambia, Burundi hal ta tabli ban sabla tangbana za amma kapana to gwani din yankar su kam shahi ba'u da tuyani ta betuni su do polo
kale shara sun nta tangbana zasa tace ka tafi buleti ya ka ta mintu nubul lola leti ya dan malchan gana tangban kuto zo dinin ka top sam tinya sumala mintu buni na arzikiza uma ta tawyur lamal ya garban yur ya malbala abu ta tawyur lam da mal ya garban yur ya malbala fi wani lati za yalle karatu ne tagbin palan zuya karman toto ka ta za tuhanan salma pipi din ya so dola ne tukutu zan tu su dola ta shale din ya la je shale da mal darzapa mazam tu su do ka ta za bora kan pansirin gana bilcin taba ne ta cika su do dai zalo kam domini da mal tambane ne ta tunze. I stand for peace. Peace is all we need. And I entreat my fellow Ghanaians to let peace prevail in these upcoming elections. Wow. So do. That's beautiful. There are two in Cheka and don't uncle Polichana, Mama, I would manage it. So, when you encourage Samba Nami to viewers, Zaha, Chama YouTube or my YouTube channel, okay, subscribe to it. Catch more of these beautiful points are there, okay, you watch it. You see, thing you're Sherman Balama. I ne bangure, Temalaya, Nimana, Lapo, the Kanya. Tung parlemani tetaw yurlam mal ya garban yur ya mal okay tetaw yurlam mal ya garban yur ya mal bla. Yes, which means that ti yutaba the viergarne soja ngon fore como malaya dem ko to song tambala trajir wa ko ba kyon ban bor fitina be banki zan chen captain non fitin bamu baya ne yunu bo balanje bugwa banga national security idi ka uzamba national security ne bugwa kula nzabzawa dezo yumo nguna shala shinton kane don bande nzabzawa man ne bugwa nzabzawa man. So that's beautiful. Yes. Okay, so dinto non ka so be sambane okay cha tuli a to diam the show no ma. Yes, to diam the show no ma. Hal mama ngbara organize poetry show ba. Wow. Radach Ndabema, the running la 24 February. Yes. How you want to go Barab Jenny Rakana? Yes, I remember la particular day ma Tramala is it premiere in Dabama? Tramala premiere in la particular day ma. Okay. Yes. The ma 3 events in that bay yes, attack I but shoe but exactly. Yes, I remember. And that was beautiful. Dracham Venyalanga Pam. Yes. So aside the like when your mama and the organization a biggest show than ka adam ka you kama home is exceptional. But not why your mama own particular events. Yes, okay. Because mommy den da nan shamma sulo mama la ban sha be fans mama la ban sha bi wunda ban yara kana tu katinya an jam sham duk man la wum de nyasam to bin da lam kana tinya nara performer shama rukun ku da chama kama kan lele kama dinan kunya ban sha'o nukutu tam. Yes. So so far dinan ka so borani ozanang oban puni so dan ko ni to dole ka amino ko hayu taba ka ni to chan ven so okay. So usually tagmamala team bangbaza tunda so I could varman to and chang all social media handles mazasa gifted tima tamale aku taxi tamala bani Facebook okay. I see messages man kaku inboxi okay so one responded to it okay yes okay so neja ne manager team ban zato bebo pesa
Oh, she and pie. So honestly, like if someone wants to manage you like fully, like maybe contracting and beyond, from team, are you ready to accept the person? I'm ever ready. I'm ready. Okay. Was the one man be shama cost ma galsia pam. Was amali recordable, mal video shootable, kana ko chama mang event ba anko borne suku biane and cost ma ben sha kam tap so akare cham ko to ma is purely business. Yeah, sure. Business. And once I'm investing on the name, trust me, agbazane zamba shanang ma agbabe abe nangayi because suluma agba porten on the ben shama and once I'm kunang kabo to bukartma the more kabo bukrati the more ka larma yina. Yes, okay. So dinan ka so bora like email number share maybe and to bolti number bien. Okay. So number ma anto volley 054 936 6991 054 936 6991. Okay. Ama mo number ba be management ma number. Okay, team ma the number. So ko mama number ba atin ya dun tam do number ba. So okay, that's fine. So the nidin ka kumbal as anti maybe a fans bambe samban and then who kama nir kamumbe samban ka borno tap son a craft moma kari chantu. Okay, so boy kan lapsi abwa goma na che yetu ashel ne den yi ti pibu moma yetu. Okay. En yalla ben yar shanga busham den ne in yarla yutma yetu kama ba pang ba mang pam ka bri wahaba bilchinsi kazang ba mangzang ti politician mo ka busba ko mbay lord box gugi nang mo he chi dan nguna da ba ma da tangbang da na sandele me so mini on yarana ko mo bay lord box guma ti de tamni alama beju ko shabjam ko to lan he nang ba ko to changlu shale atzo pa ba bjane abeg ba bjane dinang he fu ka bin chang ashikurto onti boba din labla nyanga ande jerme ta wa ala shella de ko to chang tuli halon mon politician ngo ba on yarani a chamta nang he ma dinang mon malla lo shelo yin chang ko ba shabjani ka gana ngo konko ka ba bi on to lan yi lo tan shale ntabjane to rezo do me bukata pamni ti youth ngo ma tune tagbaza pachakata hankali labna tsani katin mini kamani ya tenenye lema of course ti ku kane tenenye so abi anama to zo richaka politician yuhamma be zuwa hankali kanan ban sha'udan kanfan hali ai legba boku case ngona kana shammo bilbu po nyam den nan sham banking sector ngo bezasa zoya Ghana Water Company sulankan so bayon kubam so bu no be lo kasudo kani investment be development sha kam den di mbeni mane do kulan to bien lebgam sem blame jani ya da zamar partem bi ruburutam ma kalen labna ti electoral commission ngo mane bedam buluma nyala electoral commissioner nguninyi Madam Jean Mensa upang mo mangpam anye parties ma zasa baza mambala toroso bunye parties ma zasa mama obehma pang mo mangpam yinenyema mamini bishama angmala role model tebe so abazang yamangle ngbaba to chang vin yanga pi kalati so kapi da so de ben chang vin yalanga toroso pang mo mangpam ku cheka adalci ni yamangle karbe utmamani haloti declare ba ka yamang lebjan ka so kam wum le kare ka dar karfuni ka tze ya an yelngotian zang tamang chang ko to kusai he nan to so pang mo mang pam ku to chaka yamang lebe utmamani kalan lam na to politicians ko ma baza sane bakpang ba mang pam suluma nyelo ai denam kasuluchi hula ka nang baba akuto baba to so pang mo ma bakpang ba mang pam ka butu chaka sudu jamba mamang tu banda bi yardi to ka bo bor he ni nan ba kar de chang vin yala ngasham ko inim nyetu ndan ma inam katalira inam kati tujwala to izo i jol subjao yala ma no bor te ben jolani ama i chiti tam kalen lo vin yala nga yala ma chang la vin yala nga to zo nukum mai sham nen yala bala ama bor nan zango mati
en fans ma gba de kunya la motivation ba mangbana bona wumne gba da dan malo bin sha'u ai nan da bin yara ka bin yar motivation din kama sobo yara akwa da yan pansra din nan la chomta to so bu mun ma gba okay salnam ta min bi yutwa zan pa pulu bu patalata pa amamman dane ai kasa haka salnam basata so ci bugla bu wurna ku to ne ai kasa haka bin yale bu ku sata wonum zanin da amara san azanin danne na funkam kai ku'i bin yal shale bin warsa zo da zo ai gunda su kam yalgu akuju nta paga pabishi sapan fune ban karasar ya ba kana banan shale kami bin shale akutu ban kundu jalle kace zabjawo anyin ku kpala da pobrugu ko she ka vili. Yes, you can judge a book by the cover. Asar sepali abla shaptuma kariwel pam. Ay nang dem jala ben yele. Ay nang dem be ben yele. To nyama hala ku zala nujia ka ben nang da ben sha'aw salnim ne la yele. Abanya anjunya nema. Kabule yum pa wala gaza sun kace zabjaw tishin yelmo. Ami bin shale asar man don wara bazasi ka babbi kanyine la bal ma ta ci nyalanwo dice ka salnam yetu abjare ni yor sala sam annan sam bi aton sam didai ma da tishin yale kal yab garta jagu to nyin ku to nan male to nan ma da ne wonnu so dinin nani usul la nyum wum dan lahbal ngo bombumdi ngaratba ka fob anini kace fusanin min ban yel nar kunalla ka zan na wannan balgabcin ga handil sheltala ka ta zan yabge to junyanwo dan nani dim sulu ka talisa. Wow, that's beautiful. It's not easy. I mean ka to abe kana no mawo because ayan za hankal sontan lamba chinin mo hale ne reti pietab do ka chen ven yara gon ka yeto aben barama. Okay, so a final words kunyara den to on final words kunyama kamani fans ma zasa be sulu kamban zasa tertetable bakpan mo bang pam ka ba chanti subscribe to YouTube channel ngoma ka watch videos ma yaayar puni ko numbers ma nyale once ka numbers ma gbagal ma de gbaza pangsar la te gbaza ni ka te banka ma o tin da ben shama iza abere ni so bunto chang Facebook gifted Instagram YouTube ma wala nyale YouTube ma gba gifted tima okay Instagram gba gifted tima TikTok at gifted tima you could type be nyala ti be shakam ka share ka like ka dola okay so that you kumali project kam you to atamese kam ne to ku yena ba bonto nyale okay that's beautiful so ngane zanchon ka penser ka dama te system a pa no man pam de tune te tap son bien check at za ha chanto so mbole au social media handle chama za de tuni chante and subscribe it de would dire lore a chama ben yo ben shaka subscribe a ko free in kunyere so de tuni maybe I man yani I to lore ka you come ana kane to zangoma as an opportunity and chante subscribe it o YouTube channel ma and table Facebook o bien ne Instagram de cheka chendma cham ven ya ngazanti tiza ni liga shema mankan exclusive we no banan temalama mankan ni sa kamu ponterma ni mankan jini twengo so ne zampo son topa mankan nyala ngombe shisha soja pa bandirguma ay ko pani man ka yule dinya la tampolo ka yinchana ka yule anu dirgozo o boutique man yala dembe ni man ami yila yan pa polo gata to yin la yulme anu zazo man kan yala ngumbe ni man man kan mi onan delivery ay belo kam ka kunya
Ponyama Kasu Bale, I could call Dimin Ginger, everything he's selling there, Namnama, including caps and everything. So I could yell like a Boranto contacto. Mamanto Zan Canasa, and Amila Messanto Pa Boutique Mamma, and the Paragam and Borshell. Chicken Zaman kind number ta, Belol Kamka to Bulu 024 21 41 831 024 21 41 831 Mankan exclusive we number Balama Rezo Pama Manka Bulu. Nizan chango kapu in system apam no to nyesa chana dumopu ni katiza mfandi mben santi yama ni ibambe samba neza ka duality program moma table station moma ipam mampu ni katiba kukana sa kamte maleza on trema dezo kam suria chameti subscribe titibi on YouTube kabi TikTok kabi all the social media handles inshallah tuwaza senya bambe ni mani nizan cheka pu manager Samet unye gare comme CEO au pamam punika programme ma pare ama table Mr Dan o waza hanyara producers anti jimo nenir kam unite programme on zam production anti dezo na ya cheka te dire kare viela next week tinlan lamna ti anye programme tulun nzantinya mpoya kapa. Assalamu alaikum. Abang abang tu